August 1984, Cameroon hariba African lebaksigi athapa mafam amadani. Mapangi mina laifau khangnadaba manaun koba Paat amada yam ngakpa amukta tadriba akiba thodok ama thokhi. Labuk lamhang amadi apikpa khungang ama Paat sigi mataida lay. August ki numidang athengba amada khunja singna yamna hoba grung ngangba makhol ama takhi hai. Adubu kananasu masigi matangda thowoina khanchin lude. Ahingduda leichil nongfai oina tawba manil Paat tudagi sandoraktuna nongalakpa matamdade manak nakpa mafam singda kuptuna leiramkhi masida changlubasing sor honba ngamdaduna mitkup kharagi manung bom tuduna siramme mihatpa leichil du nungshitna humtokhraba matung police officer amadi doctor ama changduna yenglubada marai bakthi khraba miyoi 38 ki asiba hakchang thengnarakhi misi asi karina thokhanbano kanana su khangkhide अंधविश्वास थाजबसिंगना फत्तबा लाइन थवाई लौबनी खनखी कैमरून की लेंगाक नदी टेररिस्ट नत्रगा लालहौबसिंगना केमिकल वेपन सिजिनदुना चथबा अटैक ओरमगद्रा हाइना चिंगनखी अदुबु सिजिननिंगले हाइरसु केमिकल वेपन हाइबसी तराइन हेक्ता फंगबा याबा नत्ते फंगले हाइना सुखलसी मी लन्न ताबा खुंगंग मचा अमदबु करी तौबगे अटैक तौदौरिबनो अदुगा अटैक मखोइना तौबनी हाइदना कना अमतना दायित्व लौरक्त्रिबा करिगिनो हाइबा वाहंग कया थोगलक्खि मी खरना कैमरून लाइन हारिबा गल्फ ऑफ गिनी दगी लेक मनाउन फाउदुना चेलिबा मईगी चिंगसांग परेंग सिदा खुद थिनबा हौरक्खि कैमरून दा लैबा अमेरिकन एम्बेसीना हराल्डर सिगर्टसन कौबा आइसलैंड की वोल्केनोलॉजिस्ट अमदे जियोकेमिस्ट सिबु नेक्तुना थिजिनहनखि मफमदुदा महाकना मईगी चिंग पोखाइखि हाइबगी साखी साफोन फंखिदबत नतना महौसागी ओइबा खुदोंथिबा थौदोक थोखिबगी ममी अमतसु थेंगनखिदे पातुगी लुथबा इरोल नुंगदगी लौखटलखिबा बोतल दा हानबा इसिंग सैंपल दु इमाय हेक योरकपगा निक अबा सोडा बोतल अमगी मवोंगदा मखुमदु फट पाइथोखि अरुबा इरोल नुंगी इसिंग दु कार्बन डाइऑक्साइड गैस न पिक थन्ना यावरे हाइबा महाकना खंगखि अदुगा सीख्रबा मियोय 38 मक्तुदा कार्बन डाइऑक्साइड न सोर फुलहनखिबनी हाइबगे लायोंग लोइन उठखि लेक मिनाउन सिदा यामना ngakpa तांगना थोकपा थोंग अमा थोकले हाइदना महाकना वारोय तारम्मे पात सिगी मपा लैनुंग मखादा लैबा लोक लाउना मही लांगलबा असाबा मैग्मादगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का खलक्तुना चहीचा कयासी पात सिगी मखा थंगबा इरोल नुंगी सरुक्ता तुंगसिनदुना लैरे हाइदना सीगर्टसन थ्योरी अमा पुथोरखि कार्बन डाइऑक्साइड यावरबा मखा थंगबा अरुंबा अयिंगबा इसिंगदुगा मथकलोमदा लैबा यांगबा अमदी साबा हेनबा इसिंगदुगा तोटसिन तिनसिननदे पात अयामबददी मथक थंगबा इसिंगदु इंथमथा मतमदा इंथरई अमदी लुमथरक्तुना मखादा कुमथरकने मखागी साबा हेनबा इसिंगदुना अमुक मथकलोमदा काखलकने कालेन थादना मसिगी ओनतैनबा थवोंग अमुक थोक्तुना चही अमदा अनिरक तोटसिन तिनसिननै अदुबु लेक मनाउंदी चही चुप्प साबगी चांग मानबा इंथमथा कालेन नाइदबा इक्वेटर द लैबना पात की इसिंगी लैरोल चही चा कया लेंगदना अदुम लै मखागी इसिंग द पिक थन्ना यावरिबा कार्बन डाइऑक्साइड तुबु नाथोक्तना लहलेबसे मथक की इसिंग द पिथरक पसाफुदुनने करिगुंबा अमना डिस्टर्ब तौरकपा नत्रगा कार्बन डाइऑक्साइड यावबा यावगी लिमिट हेक वांगमा लानखिबेदा गैस सी याम थुना कामथोरकनी अमदे मनाक नकपदा लैरंबा जीव पानबा खुदिंगमक सिहनगने अदुना हाइबदी लेक मनाउन से चहीचा कया टिक चलंबा पोखाइरकदबगी ngaiduna लैरंबा टाइम बॉम्ब अमनी हाइबने चही अनीगी मतुंग 1986 की अगस्त तांग 19 दने लेक मनाउंदगी किलोमीटर चाममुक चटलगा लैबा लेक नायोस कौबा पात अमगी मनाकी मी सिंगनसु ग्रुंग खोंगबा मखोल अमा तारखे इखंग खंगहौदना तन लाख अहुमुकी चांग ओइरदौबा कार्बन डाइऑक्साइड ऑनथोकना चावख्रबा मोंगदा पात सिदगी पोखाइरखे कोना येंगसिनबा चंगलुबा साइंटिस्ट सिंगना मीटर 15 मुक वांगबा सुनामी अमा थोखिबगी साखी साफोन थेंगनखे अहानबददी पुंग अमदा किलोमीटर चाममुक यांगना कामथोरखिबा कार्बन डाइऑक्साइड तु नुंशितगी लुम्बा हेनबना मखादा अमुक ताथरखि अदुगा अनकपदा लैबा खुन सिंगदुदा कुपतुना लैखि खरा वांगबा मफमदा लेहौबना ख्वाई अनकपा खुंगंग अनिगी मी मरी खक हिंहौखि खुंगंग खरदना कुइना वानथरुरगा वाखल तारकपदा इमुंग मनुंग युमलोन कैरोनबा पुलप सीरगा लेरंबसु यावखि हिंहौबसिंग मपुनसि चुप्पा सोर होनबगा मरी लेनबा अवाबा उनसादा इसिंग हानबा अमदे याम साथीबा केसता पैरालिसिस तौबा फाउ थेंगनखि
tamthiba thodokduna punna mi lishing amaga chatret nifu tarukti numidang amada hatkibeta natana jiba panba sa amatagi mathwai su khakpiramdre sanlok lising ahum chamnga muki asiba hakchang ta duna leiramme asiba singduda haing ama faw tonglakhide amuk hena tujungningai oikribadi tumitkang uchek wayagi makhol amata takhidaba pungchik chikpa aduni hana atia machu malamba pat ki isingdo haujikti ngak sangangna kolhing machu malamme malem pumbadagi scientist amadi thijiloi kaya lake nayos laktuna evidence khomjin bahawna rakhi lake nayosu manauna leriba mafamgi lainungi fivamga manaba oiramme ahingba maigi ching mathakta leiba amadi makha thangba ising matam koinadagi totsin tinsin naraktabana pat ani sina pokhairakpagi maram managani khanakhe karina trigger tawduna pokhai halakpano chapchaba maram puthokpa ngamkhide adubu landslide thokpadagi nungjaw khara patta tasilakpa amadi isingi layer singdu disturb tawraktuna carbon dioxide imai mathakta kamthorakpa oiramgani haibasida yanakhe lake nayos ki thodok sina hana sukhang khangnaramdaba natural disaster si lei haiba khangnarakhe ngasidi sigumba pat pokhairakpagi thodok asibu limning eruption haina kaunare lake nayos amadi lake manaun pokhaibaduda carbon dioxide gas ayawba loina paithokide aduga gas tungsin basu leptana henkalakli haiba khangkhe khudong thiningai oiraba carbon dioxide thadokhinaba upai makhal makhal thiba horakhe mayamdudai khwai chamna cell ichangchang daba mawong carbon dioxide yawba layer du faw pipe thadaraga gas tu mapanda ising chaibi mawongda kamthok halakpa horakhe 2009 yorakpada lake manaun aduga 2019 dana lake nayos mapung fana gas thadokpadagi khudong thiningai oikhidre adubu Rwanda amadi Democratic Republic of Congo ge marakta pat ani sidagi saru kaya chawba henba lake Kivu koba amasu leire mi lishingamga chatret henna hatkhiba lake nayos 1.7 kilometer sangi 1.5 kilometer pai aduga 213 meters lui siga yengnabada lake Kivu sidi lake nayos kumba yankhaimuk chawba helibane 88 kilometers hena sangi 48 kilometers pai aduga 475 meters lui lake Kivu su tectonic plate tainafam yuhar toina haganba East African Rift Valley dalai chahi million kayadagi plate singsi chathok narakpana makhagi asaba magma chamber dagi yamlaba carbon dioxide pat ki makha thangba isingda tungsinduna leirakhi sida sunate jiba panba mana masingi lemhaukak pu hingkup singna kaitha tumthahanbadagi methane gas susunge methane di carbon dioxide ka yengnabada isingna tumbagi chang watle aduna methane gas puba ngambagi limit yam thuna lanthokkhigane methane gas amuk yausilakpa asina carbon dioxide khak yawbadagi sathiba yam helhanbigane methane sidi mai su line chakanba oi pat sina pokhairak manak nakpada leiba khudeng chak thek tu na hat khini yam chawba maramna landslide amanade pak hekta trigger toba ngamdaba yai adubu yuhar haganba mafamda leibanina yam kanna nikpa nomba yaruklabade tamthiba disaster ama tholakpagi chang yamna wange ikang thoktuna ising mayeng taraklagasu mathak thangba leirolna phajin biraroidabanina carbon dioxide amadi methane du sathina pokhairakpa yai thaudoktuna khudakta hatrabasu madudagi thadorak toribase malem pumbana chahi amada thadokpa prithibibu sagat hanba greenhouse gas tuge 5% muk oidoba carbon dioxide ne masina climate change pu amuk hena sathi halakane pat sigi akoibada mi million ani muk krik krik inana tai lake Kivu pokhairakpada pung kunmarigi manung yam khraba miyam si hatokpa ngamgane lalhaulup kayana control toba mafamda leibana pat sigi nongchup thangba saruk kharadi safe ohennaba lengakna khongthang lokhatpasu aruba ama oire Rwanda gi lengakna control toba saruk kharadade methane gas chingthoktuna mai sungbada sijin na thokle adubu masigi process se yamna tappa amade irang kanba mafamda leibana kupna yengsinba yamna lui ngasigi wahang maigi chingi maramda thijin humjilaba subject to kari kawi habiramo